Maya pa oras kabaler. Kaya tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, babyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap nganing Webis, May 29, 2025. Kaya ko po ibenigin to at iti in News Force, Pampanga. Stray votes o ela mabilang remboto amibia kang Jing Kapil king milyaring mayoral race king nilabas sa halalan king Porac. Pakibaluan ng sangkan king report ini. Dineklara ng 2nd Division ng Commission on Elections o COMELEC na diskwalipikado ya i Jaime Venson Kapil king kayang kandidatura para alkalde ng Porac king kakayari pa mong alala ninyang May 12, 2025. King resolution, ikita na kanon ng COMELEC na perpetually disqualified J. Kapil king pamadala na numang public office bilang pamanuki king 2025 decision ng Office of the Ombudsman ang mag-dismiss kaya king serbisyo kaugnay ng kasong administratibo. King phone interview kang attorney Elmo Duque, Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, mi deklara lang stray votes o ela mabilang rengagang boto para kang Kapil. Mga intuliran na ingmeni ko ang kaduang peka mata sa boto king mayoral race o king sitwasyon na iti imaik tapang ing may proklamang alkalde. Ombudsman rules promulgated in Administrative Order Number 07, Series of 1990, as amended by Administrative Order Number 17, Series of 2003, Section 10 of its Rules 111. Rule 3, it states that the penalty of dismissal from the service shall carry with it that of cancellation of eligibility. So, ibig sabihin yan, hindi siya qualified na candidate from the time he filed his certificate of candidacy. Nag-retroact yung decision ng ombudsman na hindi siya qualified. Since disqualified siya, stray yung boto niya. Therefore, ang order dito sa May 28, decision ng 2nd Division, ito yung order. Grant the instant petition. Second, declare respondent disqualified from running for the position of mayor in the municipality of Porac Province, Pampanga in the May 12, 2025 national and local elections, and consider the vote cast in favor of the respondents is stray. Accordingly, the Municipal Board of Canvassers of Porac, Pampanga is hereby ordered to reconvene and perform the following: make the necessary corrections in the certificate of canvass of votes and proclamation, and proclaim the candidate with the highest number of valid votes. Inatasan niya naman ng Municipal Board of Canvassers ng Porac na i-use-to ing Certificate of Canvass at iproklamay tapang bilang halala alkalde ng Balen. Samantala, balaos na namang kukuhanan pasyag ng news team i Jaime Kapil di Kilketi. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Ininspeksyon dere ang otoridad ng Pampanga Provincial Hospital, Clark, asahang mamuklat king 4th quarter ng Banwa. Ay ning report. Makasadyayang may buklat king taluwing party ng 2025 ing Pampanga Provincial Hospital, Clark. Ing piyakamumunang pampublikong ospital, kilubning Clark, Freeport Zone. Layo na niting manatad mas murang serbisyong medikal kareng Kapampangan, kabilang na ring migit 100,000 na talapagobra king kilubning Clark at ring residente king kasiping lalawigan. Inyang Miyerkules, ininspeksyon niya yung hospital king pamanimuna ng Governor-elect Lilia Nanay Pineda, Dole Secretary Bienvenido Laguesma, TESDA Secretary Jose Francisco Benitez at CDC President Agnes VST de Varadera. Ing hospital, atin niyang 143 bed capacity, 17 private rooms, 16 semi-private rooms, at 110 ward beds. Atin niya namang kompletong clinical services, diagnostic at ancillary procedures at support operations. Tela ka JT kapamilatan ng pamagisan metong ng Provincial Government ng Pampanga, Department of Health, PAGCOR at Clark Development Corporation.
tuklo king 465 million pesos singalaganing proyekto. 100 million pesos ibat king DOH, 160 million pesos ibat king PAGCOR at 205 million pesos ibat naman king Kapitolyo. Dagdag paketi magsadyayeng Kapitolyong 158 million pesos para king mumunang medical gamit. Asahan niyang maging operational ing hospital king last quarter o fourth quarter ning 2025. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Bilang papakit na pakamal ka rin Talapagobra, opisyal yang pesinayaning One Stop Processing Center o OSPC, apeni muna ning DOLE, TESDA at CDC. Ay report. Penimunande din na Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Secretary Jose Francisco Benitez at Clark Development Corporation President Agnes VST de Banadera ing inaugurasyon ning bayong gawang One-Stop Processing Center o OSPC king Building 1084 Clark Skills and Training Center. Pepagawa yung pasilidad bang magsilbing sentrong lugar para king mas mabilis at piyabe-yabeng serbisyo ng gobyerno para kareng Talapagobra king Freeport, reng Overseas Filipino Workers o OFW at reng residente king kasipinga komunidad. Layo ning OSPC, inggawan niyang simple ing pamangwang serbisyo, iba't kareng niyayaliwang ahensya ng gobyerno king meto nga lokasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. At yung pa mga paling balita king pamagbalik ning News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Seryoso yung gobyerno na sopan at antabayanan lareng estudyanteng atleta king bansa. Ay report. Penimuna ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing pamamuklat ning Palarong Pambansa 2025 King Ferdinand Marcos Memorial Stadium king Lawag City, Ilocos bilang patunay ning suporta ning kayang administrasyon kareng student athlete king mabilog a bansa. King kayang talumpati dinikdik ning Presidente ing determinasyon, disiplina at sakripisyo dareng kaya nakang atleta. Agpang kaya ing karelang pa magsumikap ing magsilbing inspirasyon kareng kaparang kayanakan. Tutulungan namin kayong maabot ang inyong mga pangarap. Dahil ang pangalo ninyo, panalo na rin namin. Tandaan ninyo, ang taong lumalaban, hindi natatalo. Losers are those who fail to try. Winners are those who try. And maybe they fail, but then they try again. And do not stop trying until they win and succeed.
Sinigurado ng PBBM na balabalawo sing suporta ng gobyerno kareng programa para kareng kaya nakang atleta bang aso panlareting akwa ing tagumpe king larangan ning pasikanan. Inamuyot na lareng partisipante na isundo ing disiplina, pamagsumikap king pamagaral at pamanyese king kabulasan kabang sasamasan ing karelang kakayanan king sports. Ing palarong pambansa metong yang annual national competition karasking sports para kareng estudyanteng atleta iba't kareng miyayaliwang rehiyon king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, gilob ng 24 oras. Ating low pressure area babantening pag-asa king bandang West Philippine Sea. Makanyan man, malatiming tsansa ng maging bagyo. Dapat usahaning pamunuran king Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, king alibang parti ng bansa, aramdaman niya pamurin ni easterlies o ing mapaling hangin manibatan king Dagat Pasipiko. King Northern Luzon naman, king frontal system o ing salubangan ng mapali at marimlang hangin manibatan king Norte. Iyang magpauran lalo na king extreme Northern Luzon. Kabalen maging party kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo o reklamo king kayo lugal, manyari mong ikwento isumbong kapamilitan na rin numerong mayakit king kayong screen. Manyari mo naman mag-post karing kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karisam lang Kapampangan. I'll ben nyo lang yaning webis, tayo may kalap ay istorya ketiking probinsya. Yaku po ibeliginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king balen, susunod.